isa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni kwatiani watindanesa mwanda museisia wa Mutongo TV ngwatini ya mukamba kalivu nthini wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 1:30 pe maundu meki wathokania tukumbani siku mabaku ukamba ni Kenya yonthe na nthi cia nza nita wa Steven MUEMA tuina teresia mwende ayunengelelia Mauvoo akwanzia meko na ani amwe malatu manengete wetu alatu kumbanesie ni pamwe na chama cha WIPA nisendekethewa lukungu atanioni ya Azimio kethewa Azimio ikosa mwanya wa usumbe 2027. Spika wa kaunti ya Kitui Kevin Kinengo ni watangasa 2027 ya kete kivila cha uyumbe seneta kana ungava na Kitui. Chama cha UDA ni chendekethia Harrison Luke kutwika mwene kivila wa UDA kiliombungeni cha Kaiti. Na polisi musini wa masakuni makuatanza kumbatane ile kuwetekana ate kusobewa musini kwa mundu mwene. Vilingi wa Mauvoo. Tuambisi na Mauvoo makoneti ya utati chama cha WIPA kienda mawali kuma utongo imekwe kukoni ya utongo wa Azimio wa Kenya idho wangwatanio iya uleini kuenda kwithiwa wana musingi mulumu dhini wa kusindana na musumbi Dr. William Ruto utati ni ukite wa usumbi uneni uni ula wikitwe ukumu ni mutongo wa chama cha WIPA Dr. Steven Kalonzo Musyoka na tongo chamani kima iwatakana tambia silikali kutuika utati wa Raila Odinga kosa mwene kivila wa AU ni utueke chivinya wa ODM na onetha Raila akasioka oke kwiti kivila cha usumbi 2027 dakethu wana vinya onavanini kusembania na musumbi Dr. William Ruto tatene. Benjamin ulumu wa ngwatanio ya Azimio nthini wa masemba mokite ma kivila cha usumbi withu wothienda mwaluku manene kukonya undu ngwatanio ikuendea nambe nthini uteti wayo itena mutongoi wa ODM Raila Odinga vakuvi. Mutongoi wa chama cha WIPA Dr. Steven Kalonzo Musyoka chumwani kivetu no navithuie agenda ya mbenene Raila athi AU ou ikethwa ni kukwanya utongoi wa ngwatanio na kuvetanga mwandu mathakarwa yulu tawe munini wa Raila utongoi wa Azimio. Kalonzo heikia ena vina munene kuvita karua kinamba utoni na utwega utongoi cia ulei OU mbe evindani na itina wa kula nene siukite. Raila Odinga is the party leader. Deputy party leader ni nani? Martha Wangari Karua wa Azimio la Umoja wa Kenya. Lakini Raila akienda Addis Ababa, sasa lazima tu reorganize. Mimi niko tayari kuongoza upinzani Kenya hii mpaka tusaidie kuokoa Kenya. Na ona kutwika chama cha ODM kilomelelite kana Raila ndeva andu wendete na mayumba nisio makula cia mwaka wa 2017 mavika kasioka vamusi na kukitia kivila cha usumbi kwa ivinda thanthatu ateti nthini wa WIPA ta senator wa kaunti ya Makueni Dan Manzo meweta kwa ODM ni ndilikangu kila kona na kuongela kita umono ni kana mwana wa Raila kutongwa isia ngwatanio kukitia usumbi nthini wa kula siukite edhwa kasoko tetino wa vamusi ukethwa utweketwe vyo ni unyanya wake wa vakuvi na serikali ya OU evindani vyetwe na evindani ya mwene kivila wa AU edhwa kasinda kivila ki mwaka ukite. Ona njo asu o ODM threat thina munene kwibudu yoyote nundu uwaza njo ndegwiwana na oparanya nazuri mama mepolo na deputy party leaders na ni deputy party leaders na wasije kwina mathina okethia kimwe ni wene jaja ngai kuma aloka kwa Raila Odinga nenda karizaini na hizo koke wetia kula agendo mole kumono no wene jaja ngai ukela kitiele no uya munini wa mwene nthi ngai amina obingwanza na ituno mbakatu kathukuma paike ndujuka amana. Kwenana na mutaalamu wa maundu maki uteti Fred Mbadha ni kana ODM theina vina kutongwesya Azimio tutini wa mwaka wa 2017 na una mwaka ukite utana ambao vika na ukana Raila athi Addis Ababa ni kuya Ethiopia
ngusanisyo isyo tio nthini wa Azimio yitia ngwatanio mbunzo kangu kumano na usindani wa kinamba na ngusanisyo cia unene Azimioni na muno katikati wa Kalonzo na ateti nthini wa ODM alama na atu chuni cha Raila Odinga kwa evinda ya saa. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka kutwika mutongoi wa Azimio ni automatic kana Raila amina umaluka o Kalonzo akalikatwika mutongoi wa Azimio ni yana yolwa yana anendo kunenga usunge no usunge weasia aye Mheshimiwa Kalonzo ena we mwingi muno kwanza wao contain andu atatu na ile kwika masabu make neza muno aka contain andu azu mundu mona akwatiwe koko o kilwe ne tinga ukwetwa njo mundu akele ukwetwa Mauvoo wino na mundu akatatu ukwetwa Oparanya Juneti Mwami Oparanya kwanza ekuya namba ina andu asume atatu nienda ukotabia ni mumato na oponoka Oparanya ni mutumia otema maundu maingi yukethuke isiongozi andu na teima metinga nikuwa kwa makuli ayo thai Ruto pe ondu wikite ne kana mukwate kibila ki wewe maikwia thi pe ondu wikite na uwe nienda okuya akaendea na akakwata kibila yes Ruto ne kuthia kaunga makisumu nage andu makisumu na Western ati nye nundu niwambie to wetengewa nye mundu lo kwetwa Ruto nene na kwatie koko mutongoi wenu ulo anaitinga ana munenga ne atwika mutongoi wa Africa yo ndeni we munene kwikena yo nyine naye muthugu na kwowe muyambe kukangale kweno ni na nendo kutapya kasyu yes we mean nayo ndukone tabina kukwata either 30% katika andu 10 kukwata andu atatu katika andu 10 kukwata andu ana ala manati thitetinga nundu andu betinga nimekuona nuna itethi ekuthi na ukethiwa yes palape Mheshimiwa Kalonzo Musyoka betha bembanga Vilingi wa Mauvoo kwa bamusini wa Ilovi nito Benjamin Mwaka. Speaker wa mbunge ya kaunti ya Kitui Honorable Kevin Kinengo ni watangasa kana usakuwa nini munene tuendete wangilile miongole na mwonsake wa yukiti ya kivila cha Muyumbe Senator kana Governor kaunti ya Kitui unani wake ni wakwatombo ni MCA kumasi amani sike badhokani kuma Wiper NAK UDA na angime yongamia maasi kana Kinengo na utonyi wa kutwika mutongo i kaunti ya Kitui. Lina Musangi tuelezea. Onena speaker wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo ni umbulie kana ketho 11 usakuwa nini wa mwaka wa ngilili miongole na mwonza na valota na umbola kivila cha uteti kilo kethe ya kuitia oweta kana kivila kila uto kitiani kila cha MCA kana cha ndongo ya kakaundini ya Kitui Uyunye dinamwa nenda kivila keko dinamwa kiki ya MCA inezindiketia igwethia undu Mheshimiwa Mwange ngwata koko bala mbunge uzuno wenga support to mwinjiri kya women rep kita jonaka kiundetia kya women rep kiwala maketia tukamagure kila neza tsatsao pati la ziana kitato kimunde kya MP kingiti kya senator akingiti kya governor Utaulu utungie kanisa muvea kwa kuende ya kuungamana ke mboya ni omakule mamu kwa chamba uchaleo ni kieu kia uteti usakuwa nini munene tuendete yuzu itatu twende ya kuboya siaza ni kuibanga sana wibanga mboyani kanga ya tubuwanezi tumanya tuigiba kesio sawa atweka kuna tutule ubanga anezo kuza kwethia wezela bau notula unonga ya mbwanezi ngone yako na gili yako keke uzipika na kibangia neza na ndia mudaviti na ligiu na agilia anomela na matokeo keza kiu kekunwa kula ni ando kekunwa kula ni MCA ine geyo kyando ngabanga nenyu tweka lenze bano atukwebanga mukanda cha kubanga na mumboya ne mumboya muno so koyu nyende kwenda kuna ziaza nenda kuvuka mando market imonze uneni wake no kwatiwe mbaunia mama MCAs kumasiamani kivuthakanyo mevo alama za kuitwa matena siama na valama waitie kana speaker uwe na utwika wanza wake uteti na vaiki vile cha uteti utokitia maumadha kumukwa tsamba bunge ya Kitui ndina thina na mwana wenyu Kinengo ni mutwike Wow ni mutwike ni kwithia mundu la wina neema ya Ngai ni lazima bethwe na kawala mukua mota banga kuku mathi mikutanoni mundu ayangi mabuna ndalea kuteukanga kidogo
indi Kinengo nuka atwika kindu kingi kilanga yubangite atwike kabizi kano kagwetwa Kinengo ndonyo kulya andu ma mwingi north mukasuve pe kindu kinene kikuma mwingi north mwakwata seneta kuma basi ikuru bethina mwakwata seneta bethina oyula wikala kila cha seneta eta wa Enoch kiyo wa chao na kiyo ndakwenda seneta enda governor speaker kibila cha seneta kienda mundu na nyeta MC akwa mudonga ena kwa adimia amba maka ukunia kura speaker ona ndo mya bingwa ona kwa bingwa ndelisia gainde mo keki acha kila ndo akomani na Kinengo nyeni noni venda ta enzini wake na no kumuboya ngai Otaua tongoi ani maumani ndongo ila sienda kuvinyia nzi ndongo isia mwika no kenda kuwa ndoto sio sia kiutachi MCS inge maudhingilila kanani maukwata mbao speaker uchaloni kichake cha uteti Rawi mutongoi ndutwika nukwamba tanga yulu ni kubalucha mutongo yulongi walau iwatumania kwana wo nze kula kuzi yokwiketa kwou be wapala wangi maende kwatia mwano witu erote mevo nanungamete bano ninena nino kumba kana mevo ma kwenda kuminasiana ila situ mimi siende kukila nigendo sekuja ni masi la mau sina ibana mede amena usumbi ulama ukunania na huyo vo nuwetie kananu kwete mbao mutongo wa chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka cha loni chake cha uteti wa uchuika president mwakane wangilile miongo ile na mwanza candidate wako uzumbe ni party leader wakwa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka uzuni wenga akoni akura tamo uzumbe na ngumukulya kuzikuza mwandu mako mamusi tukahamukuni akula na kula tuuthi kuonze reverend kula kuonze uthi we moderate wa kanisa wa IBC tukamanzo nzia kuzikuza manzia maneno witu kura Report ya Vilingi Mauvoo kuma mwingia yulo kaunti ni Kitui Nilina Musangi Twithikwa Caleb Gabindane kausa kwani wa chama cha UDA gwekwatigwa kutwaiwe mwini uwa kana memba ma chama ki kilioni mbunge cha Kaiti ni mamwendekethia Harrison Luke cha misi kukitia mwanyo wa mwene kivila wa chama ki kilio mbunge ni ki cha Kaiti ainena na isesesi ya Mauvoo itina wakwendekethwa Harrison cha misi ni wenda ndo ondela ni ya memba ma chama ki manengwe mwanya wa kukitia mianya ila mekwenda kwanzia ya uthei na aki wateko badhola ando kimivae na kiukwati Caleb Harrison Chamisi engineer wa waki kana civil engineer ni umwe kwitha ndokitia mwana wa mwene kivila wa chama ki cha UDA kilioni mbunge cha Kaiti ndino wamivani wa chama ki no lovani wa kwithiwa kwambise matuki 12 ma mwezi wa kana. Asanteni sana kwa kunichagua, nimekubali wito wenu na hii kiti nimepewa ni kiti ya wenyeji ya wanauda wameamua wenyewe. Harrison endekethwa ni NND na memba ma chama ki cha UDA ukia ndini wa chathi kila cha toiso musi kwake engineer wa myako no wetakana ena mwekeo na chama cha UDA kila nicho kikweta serikali na kwenda nyuvani wethe no thei vamwe na utongo wa chama ki kunenga mwene nthi wonthe wina meama kukitia kivila ndini wa sakwaniu mwana wa kusindania ya kivila kilo kuona no tona poya with uongozi ula ukite wa uchaguani wa ibila sia chama sia Kaiti sia UDA kila mundu abningwe mwana wa kwithwa atoma kukitia kivila kyake kuikwethe na mundu tona kwimba mistreated akakoswa na hii nondo ni mundu muka kimwana kinini mwetu munini kila mundu wonthe etho na mwana wake we fair ate udhulumiwa ni mundu wote. Kavitani kaundongo ye kienda NND alama talikite ndini wa chama ki cha UDA meyandikithie kuwa kiweta kana vena uneko munini kulika chamani kila nicho kikweta serikali kingi tu kwenda nikana andu uda makaiti tuimapoya maende na uregister kwa wingi chamani cha UDA nundu nicho chama kila kitutongoesie na nicho chama kila kiithwako mpaka 2027 na ni lazima mukue ndani msiwachwe nje ya chama muwe kwa hiyo serikali ambapo uzuri wa kuwa ndani ya serikali ni wakati resources zinakuwa zinagawa ama mambo ambayo yanafanyika mnakuwa mko wengi ndani hiyo serikali. Kwa hivyo tunajaribu tunahimiza wananchi na wenye wanakaiti ambao ni wanauda wajaribu wakuwe wengi. Caleb Chalo, Motongo TV, Vilingi wa Mauvoo.
Tusonga na mbe maobisa mabolisi musini wa Masako nemekia mbeni mitungi mbe wa 10 yena chemical muthemba wa ethanol ile tumeka kusovya nzovi mbatane kisioni cha Kanani katheka kai balana ya mitungi mbe wa yana MUEMA biba na makotoni maso vandisi ya nzovi makwatwa mabo ane maikithoni komanda wa maobisa mabolisi sub-county ya Masako Emmanuel Okanda ulawa wetakana ukiuwe soviwe nyumbani ya mundu mwene kisioni ki Dan. Komando wa maofisa ma polisi wa sub-county ya Masako Emmanuel Okanda elesekana matambuka kisioni ki cha katheka kai va Kanani itna kumandwa ni ene kana pe nyumba imwe ithito yimbinge nela mekwilia wate kusovi wa nzovi nela maofisa ma polisi mavikavu makitaniria kemiko ino muthemba wa ithano suvandei ondumana ndramu ingi ila si utumika kwikiwa nzovi esu mbatane muthemba wa tuvungulutu. Leo wakati wa saa 8 hivi tulipata habari kutoka kwa members of the public wakituambia walikuwa wanashuku kwamba kulikuwa na utengenezaji wa pombe ambayo ilikuwa inaendelea kwa nyumba ambayo ilikuwa imetengwa kando. Polisi walienda pale na wakaweza kupata kweli pombe ilikuwa inatengenezwa pale. Polisi waliweza kunasa vifaa ambavyo vilikuwa vinaendelea kutengeneza pombe pale na inaashiriwa walikuwa wanatengeneza pombe usiku. Hatukuweza kushika mtu, lakini baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa vinawasaidia kutengeneza pombe gushi tuliweza kuyanasa na tumealeta hapa kwa polisi ili yaweze kuendelea kutusaidia na uchunguzi zaidi. Wevi ndani yu ni waunyaukani kwa ene alame na metueno ya usovya nzovi eno maumano nayo deliseka na silikali ndisa kula ile kithiro chao cha kusima na nzovi esu na kumose ya matambi alame kwethiwa na mutuo su ndakania onamo ene buloti alame kwethiwa metikilitie biasala taithitwa iwe numbani sio nimekuosewa matambio. Ningependa kutoa onyo kwa wale watu ambao wanataka kupata pesa ya haraka kwa kutengenezea watu vitu ambavyo vinaweza zikawadhuru ya kwamba chuma chao kimotoni na siku zao 40 zimefika. La pili pia ningependa kupongeza watu ambao wanaendelea kupasha polisi ya habari ya uhalifu ambao unaendelea katika hii eneo ya Machakos, na sisi kwa upande wetu tumejitolea mhanga. Tutaweza kuwafuata wote na tuwanase ili area yetu ya Machakos iendelee kuwa mahali ambapo panafana na panaweza kuwekezwa zaidi. Ningependa kutoa onyo nikiwaeleza ya kwamba wale ambao wanapatiana manyumba ambao baadaye tunakuja kugundua yanatumika vibaya kutengeneza bidhaa gushi, ya kwamba pia hawa watachukuliwa hatua kali kama vile inavyoelekezwa katika vipenge vyetu vya sheria. Misako ya kumanya nzovi mbatane muthemba wa tuvungulutu na ingi ni wende na utwaiwa mwenana utukuva kauntini ya Masako wene ndima ende na ukulwa makuna elivoti makusia siko taisu. Daniela Mwonkela, Mutongo TV, kumova Kanani katheka kai kauntini ya Masako. Ni sawa Dan tuithi kwa kene bena bata wasi na manyo kwate ni 10 na wa amanyiwa ma A2 kwenye maua muno elame maskulu kukuwa Mauvoo matene kwa amanyiwa na ingi muhimu wa muthelo ula wetekana ta wende kwikinya kwa banene ainena na ndikima Mauvoo kisioni cha mtito ande minister wa maunduma uiti county ya Taita Taveta Gifton Mkaya ne wombula ine sio isi itatu ila siende kuonze kithito cha amanyiwa kwata kisomo kwa withianu wala wenda ene yanda muvyane wa kisomo kukwate ne ya kukitana nasio ni kana kwende ya kuemea kisomo. Ken Mulinge no kutolesa inena kavinani kala watongosia nguthi wa maminista ngili ma kaunti ya Taita Taveta kukwata mbao kisomo masukulu ni kauta kisioni kicha mutito wa ndei. Mkaya ni waweto tena kuvea manhiwa ndivyo masukulu ni ve maundu angetatu maile kusiwa nekana kuikithia kisomo cha manhiwa ni cha ila. Adui wa kwanza ni mimba za mapema ama adolescent pregnancies ama teenage pregnancies ambazo zinapopata msichana akiwa shuleni hiyo nakatizia masomo yake. Ya pili ni mambo na ukimwi. Katika
bracket ya miaka kuanzia miaka 15 mpaka miaka 25. Hapo ndio tunapata vijana wetu wengi wanaathirika na huo ugonjwa wa ukimwi, na mtu anapopatwa na ugonjwa aswa ina affect ama inaathiri elimu yake na huo inamrudisha nyuma. Kwa hivyo pia tumepewa misa kwamba vijana wetu wachane na ngono za mapema ili wasije kupata ukimwi. Na ile lingine ambalo adui ya watatu ni mambo na ile tunaita gender based violence, sana sexual gender based violence, ambayo nayo pia ina affect wasichana wetu na pia vijana hata siku hizi pia wanaathirika. Ndeto ilosya kwa tembo ni Shedrack Mutungi ulane minister wa mwika na Mathao kauntini OICU Taita Taveta. Ule mwamba mwandiki munene wa kikundi ki Johnson Ndunda maweteta mekuendea kuthuthia mathiwa kwifathana na maundu asu na wengi kuungamia fees kwa mathiwa ala maumite mesime vine. Tunajua baada ya miaka 4 wale ambao walikuwa form 4 tutaona matunda, wale walikuwa form 1, wale ambao wako form 4 in the next few months we shall see results because tumeona wako fully motivated. Huwa tunakutana, tunajadiliana vile tutasaidia wale watoto ambao wanafunzi ambao wako na shida ya kulipa fees, pia tunawasaidia. Na leo tumeshukuru sana kuwa na serikali ya Taita Taveta ambao wamekuja kutushika mkono kupitia ndugu yetu mwenyekiti Shedrack Mutungi ambaye ni waziri huko pia, na tutaendelea na hiyo mipango, tuendelea na kukuza elimu katika hii eneo letu. Mutongo TV kuma mtoto wa Ndika untini ya Makueni nyenito wa Ken Molinge. Ane mwana musaisi ya Mauvoo asuma Kennedy Mulinge metunanga mwanya wa kwa mbosembo uthio mwone tuthio mwone tuma netugite ingine Mauvoo ka utatwira. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbenge tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuovwa nundu kulea kumanya nziasi ya kuitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini. Nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila muvaka. Wewe nipiga picha haina picha. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 sia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza tune. Psalms chapter 119 verse 105. Your word is a light for my feet, ever shining on my way. I have made an oath and kept it, to be guided by your upright decisions. I am greatly troubled. O Lord, give me life in keeping your word. Amen. Dial *811*466# to get Psalms 119 verse 105 as your skiza. Ni twasiokithia batonya ukethwa na utalo munene wa andu ala mema mutha memwanya isio cia ndwane kuyacheleni
matungulu alamataisa kumina kana kumilana kukwata utethyo ama maenentheane makuli atongo ikumila ikisioni ki na kumatethesia na maundu meka utawe amwe mataisa ulika skulu angi matena meiyo ya kumatethesia katiwa mathina angi umwe wa enenthea Patrick Mutuku no lasimikite kulika isioni sia kia zabe kituluni kwake nzambani cheleni katiwa kunge kumbania ame mamuthame mwanya na kumumelia metungianie bamwe ni kenda makwate utethyo. Boniface Mutesia twelese. Atongo ni Patrick Mutuku wenenthea na lame mamuthame mwanya ni makula atongo ikuthengea muno kesioni chona kumanenge mauteyo kivathukanyo mawitakana ni mavathuletu mavinda maingi na mayona uteyo kuma makundini kana kwa atongo isilikali ni akaunti ya Masako wamwenela nene atongo yalao onde mendi ni wa matungulu kana ala mendi ni wa akaunti ni wa Masako tutethesie hii nundu ithi twithia twi mathina mekivathukania pe ano matauma nomba na andu ange wewa mena miaka 50 na kindu na mundu ucio miaka eci kuma ila waciaiwe atwa nomba na ya wani nya nethe na bado mundu ucio ndi mundu ngi umutetheacia kuti ya mukulia mututetheesie na tokitwe organize tona thunu thuku twitha twiatie nundu maundu maingi twiwa meka wa kukekwa kwe mipango thia wokundu disability meta wokundu tuibike wa anana tumembe witu twaesa ono moko to visit nundu na wa visiting group yiba na ngine nda mesi so to organize twele kuyadekethia tuketha tu group itaile that ne tambia yimbe nundu akwithi wa ntoni ni muoka na imutumilia kila kitha kina thina munene ni ithia no ma disability kwi card titha nayo na esu tugesomi kwa teithia lati bana tutanie yo nundu esu niyo ithie na tutena yona baibando tesekia ondo nangaimba mbemba sia na tangatwa ndonu niba kanzo ondo kwebwa lakini nini na kadi yesu ya ilondethe siangaumela munona ki vya mama nyome mauthame mwanya matwite mesina mataisa ulika maskulu ni mwanya mawala mesla maikula matethe kumila na kutonya kukwata maundu ma kisomo wala matonja kumatethe sendini wa vinda yokite ndatete ni school ni high school no bandu watone kanete nita hospitali nisiswe mabindi makwa ningi ngatete wya thiulwa mutwa school tuyo niwe moyo nanga mutwa aya bati na lema bwangi ona ciana ingi itietwe misi itapikaba na igatete iwe na wheelchair tu maluka onza ikota suya aingi maya memautha mwanya maitheo mauya ni matonya umatethese kukitana mau makimikalile maikule mautethio mau mathinikia mathenge wisioni sio na gweka utumia ngala manene ila mandete kundu kula maileta uthimwa kana kuitwa kwenda ukule ni ati yu katika alama maongamite ngalikoni cia mauta ma arubinis mathenge angizie mauta kwa andu ala matavikia Masako wizethia kuma sibitali ni taba matu ene wizethia no tekata no toza na langi tezemze mwela mekuithekani wiza na megata na makwata mauta so again ndo na ukulia ni kithimi cha mewane wiza alama tona ande na makwata mewane na ani kithimi za no cha thenge ya kuze no tathimo pati wa wito wende pio ndo ando ingi taito kwati wende wotho komiru tha thena no kwaso bana paya so kando na ukulia Samuel Luto epa lawe atisie wizethia koti ni wathea wa mauta na maithea wizethia no tekata no tavikia gando no kulia ne kulia kwa wendia kwa akio chakwa anene azima ile madwa abandi mazio kio kitu bakitulune tamina kuona mavikati yalwa niko tonga mvena ndaya Patrick Mutuku no makule enendela memauthame mwanyisio nithi kuendea na yumilia na gutoya sama umbano bamwe na langi no kana onde matonya kukwata utethio kwa bamwe batemo mekula isione cia ndwani nie kilango kulasia ni kulasia andu alangi methi wa matitwe misine yo tafadhali mutwetesia na isu baake tulune tumba ni aba kwa meja alafu pe na andu tumete amwe ngale kwa siumbuni kuyangale kwa kikuyuni bya andu maumete kwale na alangi onde maumete ba saidino yake tuluni ko unguli ona mpaka ngalalia matu yonde andu alao onde man disability na cheleni yo onde cheleni wodi yo onde moke bandu ne ba tukomane nikenda ithito bote kwiyaka kaundi ya Masako matungulu nyeni tobo ni Mutesia
Wena bata munene wa serikali kuikia mĩao ya kutetea mwaitu ni kana makwata uthasyo wa kutia waitheka na gukwata mapalua ma itheka isu wetano une kuma kwe mabisa ngwatanio ni sikibathukanio cia kutetea enenthi ala maelese kana utalo munene wa amwaitu withitwo withina muno mabindani ala aume moma matia na ingi kukuithwa kuma ithekani ila mekala ondula mawetani ubathukanu na mĩao Dan Kwena na Leonida Odongo ni kana siku siaka aingi kukuithwa ithekani ila matie waneo mimo kana ona andu moma musi nisiende na kuongeleka muno valaju kuelesekana bena bata wakwithiwa na wiananu kati wa aume naka kutia wa mavalua maitheka ona kunewa uthasyo wa itheka kuandikithagua na masietwa mo nikenda kumasuvia ivindane yokite. In a patriarchal society, property such as land tends only to be bequeathed to men, and that is why we are pushing for joint titling. We are pushing for women to be aware of their land rights so that, for example, when they get widowed, they don't get evicted. Wanawake afanye kazi, hiyo mfua ikikosekana, huyo mama atakuwa na shida. Ako na watoto wa kulisha, na hata labda kama angepata mapato ya shamba, angeenda kuuza, lakini sasa hakupata, atapeleka mtoto shule. Mane na dini wa walani we mwana wa kunengane masomo ma uemi na maundu ma mea kwa NND na ikundisha mwaitu na hatu ayova muvuti kima kimwe na mwa mwaitu asuma maelisekana mavindala itheka ila matie wasi amina kwoswa medhe wa mina maamuno na maundu mwa manema makamina utidilwa na ingi mo kwitha matatonya kwitha kaingi kiukwati. The person that feeds you controls you. Kitu ambayo inaniuma sana. Wakati huu tumesoma kana kwamba ili tusikuwe controlled, inafaa tung'ang'ane kujifeed kwa kulima kilimo hai, tukitumia indigenous seeds, mbegu ambazo zinastahili kufanya kazi vizuri na climate yenye iko huku kwetu. Tuwe na nafasi ya kina mama kupewa jukumu ya hata ya kurithi kama ni shamba. Wanaume pia waongeleshwe ya kwamba mama kama amenioa, mimi ni bibi yake na sitaenda mahali. Kwa hivyo kama ako na sehemu mahali anipeleke nione, kama ako na mali kwa mahali anipeleke nione, ndio kama atakuweko nisije nikapata shida na watoto wasije kupata shida. When you talk to women, many a times they are not aware of their land rights. They've been married for years, but they don't even know where the title deed to that particular land is. And that's why we are having this conversation as part of investing in women. Daniel Mwankela, Mutungu TV, kumava Mauvoo kima kimwe kauntini ya Masako. Kumana na Tongoi kauntini ya Masako kwende ya kunena maundu mamivaka muno kisioni cha Kalama kile kipakanite Masako na kaunti ya Makueni yo mama Tongoi kuma Makueni nimenda Tongoi kuweka kuli cha uteti maundu ni mamivaka muyumba kiliombunge cha kilomita Zambia na speaker wa mbunge ya Makueni Douglas Mbilo meweta kana kukitia mivakatiko usungio munene mbewa kuikithia kana enendela memevakani ni makwata udhuku masilikali nenene na ila sia mutio. When it comes to streamlining the boundaries, we should not politicize that matter. Like the other day I was discussing with Machakos member of parliament, and we ask ourselves, why should the people keep on saying Konza belongs to Makueni, Konza belongs to Machakos? We say that is nonsense. What we need to do is to make sure that Konza city becomes a real city, and we should not keep on politicizing the same matter. And we went ahead and asked ourselves, we have Nairobi city. Where does Nairobi city belong? Who owns Nairobi city? It is for everyone. To determine a dispute between a county and another county, Parliament, that is Senate and National Assembly, should legislate to establish a special commission to deal with that matter. Currently, the IEBC, which is not placed, National Land Commission, and even court to some extent, they do not have a legal standing to determine in the county dispute until the bill that was tabled before the Senate by former Senator from Makueni Mutula Kilonzo Jr., now our governor, and which has been taken over by Senator Kajwang and others in Parliament. Until we have that commission in place, no one can purport to determine where Area A belongs in the context of
a boundary issue between two counties. So there must be public participation, and people will be asked to state where they want to belong. And because this is our country, definitely majority will state where they want to belong. Much as we are fighting for resources, Kalama people will decide where they want to be. Mtito Andei people will decide when that tribunal will be determined, notwithstanding the Districts and Provinces Act of 1992, which provides that Mtito Andei is in Makueni County. The current governor, Namoreo Ruma, what he should do is to concentrate within the confines and the extent of Taita Taveta counties, because you cannot force people of Makueni to belong there. And even if you are to force them anyway, what happens to the buildings in the Mtito Andei which were approved by the former Water Town Council, Makueni County Council, registered at Makueni? Will you transfer all the chiefs? Ikundi ya kukuasiendo va Kenya Transporters Association ni ya kule mbunge kuikia mwamula kuikiria kana enye ba miongo 33 ulwa ya na asiendo ila sio kuwa va Kenya sia kuwa ni makambuni ma Kenya. Ikundi ni anyungunye kanondo wa kambuni sianza ila si dhitwe sitwa isia uya o wa kukuasiendo va Kenya kubinyi ya kambuni sia ukui sia va Kenya. We as transporters, we are growing as an industry. The number of trucks we've purchased on the road, those are investments by local transporters. In transport, in logistics, in warehousing, in agency, we are the people dealing on the ground. We have invested, Kenyans that have invested here. And what I'm trying to bring to your attention, the debate that I try to bring is how we are operating. The game or the profile is rigged from beginning. It's not right. We own 90% of the trucks, maybe, and there are two sections to this. I'm going to divide it two. We own 90% of the trucks, but the contracts, 70% are by multinationals. Every country needs to protect its own industry so as to build the capacity. How do you build capacity when the business is being done by multinational to multinational? And because of that, we have to agree to because if you go to the DHLs of this world, they don't own a truck. They don't, the big percent, there may be a few trucks, but they don't, they are transporters, but they will not own trucks. They will get to us now. And now we have to agree to that deal. Why can't we transport? Why can't we distribute ourselves? Why can't they give us the business from the source ourselves? Every country needs to protect its people. We have to be patriotic, and we need to think of Kenyans. We are requesting for the 60% because we understand that multinationals, we need them. They bring the business. But what we are requesting, we are not requesting to push them out completely. We are just requesting for them to give us a fair share of the cake so that we may survive. Thini wa ligi ya EPL muthenyani wayo timu wa Liverpool no kimia timu wa Brighton